Ya kam ka kena ngejak kerung, te jugulung ngejak kerung rod le, puek le dah. Fikir kai cok dah lo, kai ikat no. Di bau le jak sabang te jak ba bini pasti masya-Allah, dah pakai dupi pakai jak kerung ya inang kena ngejak telekom tang si ane dayah lati mendu. Beres. Menan macam dah pegang peraturan. Ya, tapi nyan dah pegang peraturan tak cukup aneh. Malah yang luar biasa, wate truk gop kuno katanya lagi gop kan gop lagi ka di bulat-bulat ate truk kuno ngai dua puntung di urang preh ngai dua kolor. Kempale urang preh ngai urang truk. Tanya urang Aceh aneh. Anu patih aneh. Mesti awak Inggeris merempok sampai Inggeris. Ku bahasa apa? Saya Inggeris kan? What is your name? Okay? Good morning. Please sit down dan sebagainya. I love you too, you love me. Kan bahasa Inggeris berapa? Yang tapi Inggeris. Awak Cina dan merempok tapi Cina. Bahasa apa? Bahasa Cina. Feng Shai Tong Si Chao Chong Pu Si Dao Ho Jing. Tiba dia bahasa Cina. Kak, awak Jawa merempok tapi Jawa. Bahasa apa? Bahasa Jawa rek nanti masuk kebetok neng kene ojo lali ojo mampir kambi aku wis neng kene saiki iyo tenan ya nu. Jawa bahasa Jawa. Yang tapi ke yang ke awak Aceh. Purumo awak berangong lako awak lam rabo pegah bangan miak sanusya. Tini jangan ke situ nanti digigit canggung apa. Ya kan? Bantaja urumoh lako Aceh, perumoh Aceh, mak tuan Aceh, mak dro Aceh, pegah kan min kanjil lewat Aceh. Alah. So sombong dia nganggap. Sombong dah Aceh. Tok dia. Dik nanya dik enggak tahu bahasa Aceh. Enggak tahu bahasa Aceh, enggak tahu. Tinggal di mana? Di Berangong, kayak leku aja lah. Kak, menyamunan sini kala lu mau pegah puno. Jamun Acehnya cahaya mesti pru ulangit. Rada rumah na urung buat. Tapi uronyo ternyata atanya kagak ada hujud-hujud. Maka cahayanya mulai redup, cahaya sudah mulai padam. Tak itu uronyo tinggal di Berangong. Di Berangongnya yang na urung buat Quran tali mugrib yang kepada ya. Bak balai pengajian rumah-rumah nalap. Pat aku. Sombong dia nan doh lewe yo. Cilun dia bak ron so sombong urang kaya urang gatin. Urang kaya sombong. Lebih sombong dia gatin kadang. Acini kalian lu mau pegak. Poh 6 seput. Poh 6. Mugrib lawetnya poh pedum. Poh 7 kurang 15 kan? Poh 6 si tengah 6 dekuna jak bak bank. BRI, BNI, BPD yang puata yang bank-bank ya. Acini jak bak bank poh 6 nai buka macam bank. Ana. Nun tayang bak ron lang banknya nai mekat tampo. Nai mekat pisang goreng diceroh. Ana, tapi poh 6 kaitu dalam bank mendu. Miliaran peng poh 6 kaitu ya kan kok ujai peng lang bek pi poh 6 kaitu saknyo long support long jak kena na long demung wek kena lihat lihat kalan tu dialer motor showroom motor long kalan mendung itu malah uro minggu ci anami puha ya kan poh 6 support motor kaitu dialer motor yang motor mewah-mewah miliaran yu di dalam tetap sapat motornya rupanya poh 6 kaitu. Showroom Honda, dealer Honda, poh 6 sebut kaitu. Padahal miliaran yumian, tapi poh 6 kaitu. Yang tapi ke di Berangong. Kaibang semayang mugrib, urang kaidang semayang, yang Mekah kerupuk lang gede hanato. Kupi dah Mekah ulai karing, galau Mekah ulai turan. Hanato gede, haikon mandu belum kamu pegak. So sombong tayo yang kasihan yang kaya. Masya Allah. Urang kaya-kaya mugrib poh 6 kadang katedang motor di ke masjid. Icanyo yang gatin kai semayang are mantang wa paruh lumo te mugrib.
Lemo itu tanya iliko. Untuk hari balik ke lemo jamaah tanya bang. Nyan menan lebih kurang. Pulau musim jauh belang, mugrib mendenlang belang kadang. Masya Allah. Menyemena diri yang berbahagia. Nyan bahagia kampung tanya menyona urang ber. Paling kurang alih bayar tak yang negeri cok hadiah tanya awak cok hadiah tanya tecok piala tema piala gadah jilikut. Raya piala ngurung. Ya cukup hak semua buat modern ku mangat tak semua buat mahli ngan semua buat alih bang. Anu betul. Pak kecil dah nu urung buat telimum mawai. Engkau imu urung buat telimum. Malam-malam dah urung puron. Kecil ngai imu menyudup nanya dak jit dan menyana cara baik kedon ni anu puai ku mayang lau. Bereh. Tapi nak buat apa kecil nyop lah nak travel ke nyop lah nak kena le hau nak jat meron apa kecil. Nak putun ke dari sini kan. Oh takut bengai kecil lain jalan lain no. Artinya burung buat mentah. Ya kan? Hai. Semua buat mahli hana he. Pakan orang yang buat mahlinya ka pernah gebut yanah. Munya orang pernah buat yanah artinya pernah gebut bajuri. Orang menyangka pernah buat bajuri artinya pernah gebut matanta tanda krep menyomunan gedat he kagak buat baru gebut mahli. Orang buat mahli hana he tu. Mesti tengah tak membuat laleng HP kerog. Gejok HP laleng HP tanya tu membuat tinggai tagerhem tagai. Yang bantai gerhem nuku mati HP. Aci nak buat efek je. Bahu buat efek. Tolong mana buat terbaik. Satu. Bahu buat efek menjadi buat. Orang semua buat yang buat mahli tagerhem. Tagerhem. Mupom juga. Gecok api-api ke pulau juga duduk metiku juga. Pakan. Enggaknya orang kamu pom dah semua buat. Tapi yang hak modelnya gua model duit gua. Ya pun dagerhem ah. Dagerhem ibalah hiji. Pulau menyona melimang puluh kita semua buat. Idra ni rumah leh yang nak mit. Menyapit ni semua buat bayar. 3 minggu on punyung gadah sebelah. Bagu weng-weng on punyung. Ikamu 50 draw anu draw ni balai amu semua but. Tanu tarik on punyung iwoi lapor bayah iya lapor bak kapolsek. Cukup jerat tu. Ilon tuan kali lo membuat yang jamun. Dapurno bak balai dapurang sale il jahil tinna sa'anna wa anhumu falaisa sawaan aliman wajahulu urang malam ngan urang bangsat hana saban ba Tuhanku urang malim du dirambat urang bangsat du di dapurno ngak galai. Tapi watai kun bandai munan. Sale il jahil tinna tato ihanati ma ibali. Data you kun tu balai kak kun ju kun ale pui kun hau. Hai guys, paket akrab jadi solusi internetanku sekeluarga. Buat yang lagi belajar di rumah, buat yang bantajak bantai dengar kamu mang tidak kun tengap, tengap mendung. Tak duduk tidak wahai mutu. Tak kelam, ku pakai yang kabut. Ibu enak tak tahu mana mata dia. Dah mudah tajak dah purno tagonya ada yang empat tunggu cikun ale tu bare imu tu belar ade tungku kacak purih lau dah mudah tajak kedih kacak purih kau pulang imu tu belar ade tungku kacak Quran lau
Dia kacau Quran kau. Imu tulam tungku kai cari jakrong lo. Hai, tanpa gende. Imu tu tak kau je tungku sakit ni. Takun baji, ya tron cuma apa kah? Ibu dah hitron. Ijak bakulah. Yang menyana CCTV menyota rekam juga filmmu. Tro bakulah, licuh ia ijo ideng bakulah. Menju ia keroi lang kulah. Baik hana gayung cok dupi cerong ia dengan dupi. Icok dupi tu baulai trenju ia bulut juga tak bawa je. Baja-baja ka bulut jiji ka bulut mendung. Watai tu balai tapi ke red lang maun. Katanya baji ho kajak na ka red lang kulah. Rubah hanggo. Banda uji ka bulut dak kayak awa juga di. Ko tenang ade. Tinggal hijak lam ibu ga akai thad lau. Tinggal ikut lau tungku sakit ni. Tinggal tu jangan pergi kaji ke pengalaman tak baru je ni pengat long lau. Hanjut drone. Sakit ni aku hanjut drone. Man sakit thad hinan tu belak itu. Lebih rayuk lah masalah. Balai-balai mandung bayar tarah. Kaijak ngoi artis jam salah duhai kadang hinan. Tika salah payah tabak badar semir. Ya, ni kalian maka cukup sama budak semir. Padahal jamun watai gejo badayah katamat Quran hego. Kajian kitab masailai. Kajian kitab bidayah. Baru gajuk bada. Badayah jamun orangnya kan bantu set tak mai kagajuk. Pakat mai yang jelek. Ayah yang jelek pada Haimi cina kalan ber. Cina dengar dah dan dah pura kena pusak ban. Ha. Tidro ayah meninggal. Tidro ayah meninggal. Watai meninggal ayah nanu. Kanya hangki banda kun ayah nyo nanu. Watai meninggal ayah nanu. Nyen tugas semanu ayah. Pegafan ayah. Sembahyang ayah, sembahyang mayat. Tanam ayah lang kubu. Bak tahu tupo tugas ya. Bak tahu wajib. Wajib ba'a. Ba'anu, ya kan? Di kampung berangongnya watai meninggal ayah. Tahu telepon. Tunggu imum. Lung tayang yang meninggal ayah. Ji puyang ku imum. Cina Jawa. Yang meninggal ayah haji. Kepui telepon ku imum. Ada mendeh kai kun menoi dung kuimu ka je gitu oh tiga go assalamualaikum kuimu waalaikumsalam kuimu nelangkah kono bapak long kam lengai kun kuimu kata mano ju kap kapan ju kan kono ja kuimu patem lengai yah long nak telefon ka orang nu tugas nang kuimu tugas long gepuga kuimu ka gitu mano yah ka udang imu memang tejit ya kan tugas long giudang imum kan giu atmano ayah ka katmano ju ku imum no bantu lang ku imum long hanjir ku imum drone yang jut ilong ku yak beut awai ka pakah nak aja pakan hanak aja beut awai tinggal hanjir ku hom ku imum lale ku ngancip mu buat ju hei nek ki yang bak chipnya yu tu manau oh, kuimum no bantu, kuimum no tulung. Menyomenan sama-sama tulung jud. Kibang kuimum, angkoh sumano imartuh ribai. Itu lana kuimum anak peng kuimartuh ribai menyahana peng martuh kabab ador semir kadang itu emang blau. Alah kalau imum nyolong imum menang god. Maka butingat ayah getanyo, abang getanyo sendiri utai mate mandung getemano le tengkui yang bengeh gedengkui mumpusi. Maka uronyo payah dah hargai dengkui mumbek tapre temate ya tu. Dungna tak hargai dengkui mum engkau luak lampungong sebab temate lampungong dia geculok jarang kui mum. Yang lakau ni yang rona lain yang lakau rona lampungong lakau ni yang jarang kuimum tengok kena temati nyo yang teu dep dia culok jarang kena ipoh dong kuimum
Tapi wate mate ya kana idin tok culok jarong ku imum lam punggung ji. Menyemenan buat culok jarong lam punggungnya ke bahasa kata lumpuga buat culok jarong lam punggung kan mengata. Menyemenan padum payah tabuh yum nu ku imum orayo. Butingat anak mutua ho nu urang agak-agak butingat ni ku ku imum. Bek wate ke pajuh bro pitlah sabong tiare mu pep bak Facebook tulis. Pajuh berpitra dua re hanjit lebih ke dong kui mum kau semano yahku budingan kiban cara ingat lebih hukum puasa teneja ukude neblo teman buka neblo belebeh nya neblo cindoi le abah neblo put abah tiranawa nekun kui mum pat cindoi abah diurang lain tega belau kuih nak belau kuih melimang krek nak belau siplau limang krek hang kuih mum nyempat kuih dengan buka puasa ente nak lebih peng nak belau jakrong medua on yang god nejak si on nejak kuih mum nyempat jakrong nejak melasa drone sebab kering nejak melasa keh dong jajak nak belau tupi yang god kuih mum nyempat sedekah tupi dekarap tau raya nu blau ja telekom miron nu blau ku promoh nu blau dua on thi on nu bungkuh bugat ni jok gong kuimu betul on kuimu ku puka jok telekom long agam ku promoh nu kang gero nu ya menan tabuh jasa tungkui ka cini kalan tu yang boleh buka kanya buka munyo menan tanyo thi drau ragam na promoh na anu tugas puruno promoh Puruno anu nyan bak tho tugasnya. Menyo anu cinta tugas puruno nyan ba ayah drone urinang bak tho tugas puruno drone bak lakau. Yang kejut drone urinang nekun bak lakau bang drone puruno golong. Puta ku puruno fardu ain. Puta fardu ain puruno musuci. Cara mano junub bubutoi, cara tu semayang bupah, cara tu aurat bubutoi, behek nu semayang tilukom bak takua nikat, sok tilukom lagi sok jilbab nyan salah, atai nu sok jilbab pat nikat jilbab, kena bak takua nu nyayuk takua kan du, amanya nu sok tilukom lagi nyan batu semayang pakan du aurat pakan sebab yang jid urinang yang jid lemah dan semayang muka dengan tapak dah muka batas muka tetui semayang cini kena nekalan lu pugah ayo hana malai lulung plumah siap nyo kamu agam tem tilak dupi nyo kan baik timah ok nyo batas timah ok nyo ehno batas muka betul le urang yang nalang kampung nyo na urang duku lang kampung nyo oh ikannya ini kod timah ratu hana pemuka cikod menyo menan batas mukanya menyo usampeng ya baik timah ju kena mupok bab binah punyung alinya dah muka yang dimiu punyung ya cinumat iu pon punyung na tuliang ya tuliang yo cicimat bab muka ro bek mak muka go ipo nyo dimiu punyung na tuliang nyo ha mu sambung ya mu sambung tuliang nyo ke mak punyung belah ratno nyok ada batas muka maka tetatu semayang tarah berlepah muyuk nyuyuk berlewat supaya nanti kadang na yang hana kenang bacut ka hanta maka tarah berlewat tapi muka enan makanya ke enan yang jeduh umuyuk nyo tuliang nyo taku badan maka waktu nikat nutok telekom nikat bataku nyandeh yuk keang nyo deh badan batu semayang han pateh yang bang pimung dron nak ya abu tebak tayang bapa kusi ya negala makanya kutugas lako purno ni tu makan tanyo la batak nyo na lako saleh nyo lako urang but ku mentang demograf ibang melaka hayya la salat bang ilah kota hana gejak masjid tapi kasiap irmo kakenang baje tiluk belanga ijakrong tiluk kana
Hanai jari dak pakai janduk duha bak taku. Kenang tupi dak ada kakuneng becut. Sap kasiap rumah gop yang kaya-kaya ileng ambal, ium ambal, tro, lele juta, pu juta, 5 juta. Itanya urang gatin ke pu ambal, tablo plastik hitam mentang 5.000 meter. Puat meter tablo payah liang ke dah pu lebe. Sebab kamai tanya hilang ruang tamu cik le meter tengok. Maka kana lebih meter tu je buka WC lekot. Oh hana tika semayang tayong hana pui kenyan sajadah kacok ija-ija petik purmoh tiang duha-duha pokok jibuglih talung temugrib kasiap lako kasiap gudang lako kasiap gukun bak purmoh hai ho tu gutoi purmoh likut nampak ko tengah kutoi semayang bagah be get nepreh le Sab damang purmoh dang rawi pulang tayo anu urang gatin tayo anu mia korame kuidang anu mia punoh larmo. Cik munang ke pugai Tuhan yang kaya-kaya le harta nin anu. Acina kala Rafi Ahmad bat TV. Rafi Ahmad cukup kaya dengku purmoh Nagita Slavina anu mia tok sabo. Ayu Ting Ting cukup kaya ika anu mia tok sabo. Itanya ibrangong kop kathin ku ane mieto sabo ceprole. Tidak boleh ane miet yang mendu dalam. Baidang kuno larmo bat hago kolkah gedeji. Bagedang lako siap ya lako menai lume ka siap ka mendum ka atu sak bupa ye siap gedang ya lako yang mufo mate kena dang hi ke balik ke kalan tu muka purmo. Di purmoh na yang kekin, pergi kena malai kok. Kepa ke te muka purmoh. Sina deh ok, itu bit ok dari telekom. Sina deh ok, bada sembah. Kekelilah kau yang ok kadah puluh ok ilai. Ya, ni batilah kau yang saleh bisa menjadi cermin buat istri yang salih. Salihah. Ija telekom kami ikat pataku wakula ko ci ija telekom pu watih lau betutuk kengkeng becut yan ge pakai telekom ka bere ka baru gedang lako ka mendung ka Allahu akbar perumah camping Allahu akbar anu mi tarame nu itu kubi itu anu mi Allahu akbar yang tebak Allahu akbar. Nah yang terbawah tu tak trip je baik puluk ni. Kalau ke urang semua pelah bak merbau. Yang ubut yang bagai tak Allah akbar. Bere. Ya kan? Yang menat ya nikalan. Anak dengar dia ya. Tugaslah kau Purno cara musuci, purno cara cup aurat, purno bacaan semayang buruh-buruh. Tebak semayang nyo imi mutuah lagi bahasa Aceh ji, lagi bahasa lain. Beo salah tak kun ho lain ni peluang. Hana betul? Aceh, sidra orang gecok ija tengah kedua ikut Honda iu ge tampuh te pelak Honda wate tampuh pelak Honda lewat urang itanyang legok petan pegat getut petan getut tengah long ut pelak Honda ya kan tengah long ut pelak Honda nya menyo tengah geut berarti tengah jaro bak pelak Honda tapi menyo lewat gak seratu ita yang pun pegat geut tengah long ut pelak Honda padahal tulisan kesaban ut ngan ut tapi bak cara ucapan bak pegah beda tengah long ut pelak Honda nya menyo tengah ut nya pelak Honda labah ke. Ya kan?
menyaut bak jaro tapi menyaut lah apa kembeo tak cinta yang bak ro ni cini kun nu kalan teh semayang ro na betul ka hai walaupun semayang lu kalau na betul wadah sujud batika putan kun ni ro ni ten semayang bek ka tu ka leu ni bak ma ku ikas saya boleh kacok piala te orang ni putan kun Ubud jatuh bangun ni rona. Acini dengar long khun na butoy. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Na butoy kan? Subhana rabbiyal a'la. Hai, lu tanyang de baron alih ba. Nyo purno alih ba la na purno maling ku tu anji lo. Yang tu apa kecil dia. Subhana rabbiyal a'la alih ipoh in tu bare alih ipoh in tu bare in ipoh in tu bare je yang tu bare na hana alih ipoh in tu bare in ipoh in pi tu bare taban nga Cina menolong tulis nandong yang dakwah nan tu so lang layo Abdul Wahid cin kalan Wahid dun dule Wahid W A H E ba ujung long boh de puta Wahid tak balik tak boh tu W A H E ba ujung ba tabuh de puta pak je beda huruf kabeda apa kan ten baca saban menyo menan jinggu menyo ale a wateta kun a butuh ha baba a tapi nak sabot tu ain a menyo menan ale ipah in subhana rabbiyal a'la butuh ha baba ain bumualar ku subhana rabbiyal a'la butuh ha alinya in bumualar ku a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi acites nah udah kecat payah lagah tungku cit payah semayang yang gedung le Allah payah kecuali semayang lagi hun keteo Allah subhanahu wa ta'ala Allah assalamualaikum warahmatullahi ya Allah tung juga boleh ya kan ya ni kita dapat dupat semayang kak aci dengar nyopat najuri beut dalam Quran aci dengar long kun Melayu lu ikut lomba yo empat najuri yalah kai kubah rayanya thang gelung Tirau dan kebuat Quran menakun. Nyo ayat yang mudah metang melungku yang biasa dro-droan dan umi aja. Cindeng apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ilung tu kepada otak anak piu-piu sebab. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyen menyonau rung baca Quran lagi nyen gedang semayang jid ke dai mati putar bacaan tulis sabah tu ale ba ujung kena bek dai ne pegata dua titik mati putar bacaan ini tah beda sedangkan huruf ka beda menyemenang kibanku cara baca maka urang awai ge purna mono nyo cara metode ukhneu tajwid jamun gepurna leurawai menyo mate ba tinggai bu mate ba tinggai bu menyo mate dai tinggai anu nyo ne runtut ki kompuan kerja lawe mate ba tinggai bu mesti ulul albab kan ba mati ujung cara baca mana ulul albab
kembu ujung menyamati dai bertinggai dia. Qul huwallahu ahad Allahu samad menyahanai methude berarti dah ahad. Ahad dah mati kendai. Makanya Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Tapi nyobek salah buat. Bentinya Ramadan kata tinggal demi muda berangau. Amanang kuahid melanjir dakwah saya mati dai dengan dia. Muidang dimum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia Allahu samad. Dia lam yalid wa lam yulad. Dia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia yang kaji awak ya baju boleh. Ini tidak kata purnonya kali bahasa kata purno kubjai telah neomu. Yang kalau lain galam yang mubalik pada baca lam tumayang mutulis lam tumayang Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Menyeruh tak baca tetabuh makna kop lega. Rabbighfirli bataceh nu pampulung ya Allah. Warhamni nu tayang kelung ya Allah. Warhamni wajburni nutup kesalahan lung ya Allah wajbur. Itanya salah baca pulung tajam Rabbighfirli warhamni waduburni dekul. Mutulih wajbur tak baca wadubur. Cita erti dalam kamus pun makna dubur. Rupanya kubul dan dubur. Utak kubul, raku, dubur, rak likot. Nanti puilah dubur. Mata aja lebo. Maka tidak bermakna Rabbighfirli warhamni waduburni. Tidak bermakna nu pampun dosa lung ya Allah. Rabbighfirli ya Allah nu pampun dosa lung. Warhamni nu tayang gelung. Waduburni nu bilbo gelung tabah tu. Lam semayang laki lebo buat Tuhan. Rata ni nak tung semayang kita nyong. Untung nak kita Tuhan lebo awal hanya pakai le ya. Meramah dia kan? Ya, pergi le. Si pergi tak. Pergi betul pergi ke semayang kau. Pergi semayang kau pergi le. Yang kamu peluh tahun buat semayang pergi. Yang kalau dah lain. Tambah mutulis Qul huwallahu ahad. Qul 4 baru kurang itu. Qul katakan hai Muhammad Allah itu satu. Itanya qul ngujung lidah. Qul huwallah. Kul akala yakulu kul makan matara. Tafadhal kul di kedua Arab silakan makan. Menyuruh bak sama dia saja Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Tidak bermakna makanlah Tuhan yang satu. Tajak bak sama dia ibu Tuhan di baju. Tuhan malaikat kulungkop untuk tika kayak adik ma ke bandung. Kayak adik ma. Hai malaikat kun kalung. Yang malaikat tu sama dia rame-rame yu baju Tuhan lebih bak jahiliyah. Malaikat kun. Ya, ni kalian menyamanan punting tak beroh. Yang ketugas lakon ke purna. Ini ada berapa yang lambung? Purna dan purna anu ayah purna anu. Putra ke purna? Ya purna. Purna cara mencuci, purna cara semayang, purna cara puasa, yang kawal te puasa, purna menyambut jakut, masalah jakut, purna hukum jual beli, purna cara wajib purna ayah juga. Menyegalam ke purna le laka, galam ke purna anu le ayah, nyan lakonyan. Sab dua bak kedai kerogek nonton TV dosa. Budah ayahnya galam ke purna anu ya dua bak kopi deh ya dua bak kopi bak kafe malam ya je espresso dosa. Gejak kerog dosa, gue dosa. Pakat galam purna anu ngan
Gara-gara hana gu purnawan ngan purmoh genyan karena gak nyantar ku ta'allum kabirah tinggai beut dosa raya anu min hana gu temu beut gak nyan dosa raya ayah mupluh ribetun payah lam nuraka tapi gara-gara na tengku lang kampung budak tayau jo tayujak purmoh daya beut bak tengku tayuja anak tayuya beut bak tengku kai beut anak deo kai beut purmoh deo kaglah tugas lako kaglah tugas ayah menyamenan hana payah taeh lam nuraka mupluh ribedun gara-gara kagetem semua beut le tengku nagat akai tengku pohna nah kemalanya orang depa gak akai tengku barakan hameh kalan tengku na yang bengeh ke tengku pada hai tengku ro malam gepu selamat gak nyan bet tamong lam nura menyamenan hai mimun tua padum payah tabayu ke tengku yan karena kagep debit la ko tanyo lam nuraka padum payah tabayu ke tengku kagep debit tanyo hai tengku mutua abu abang lentuan urang cik lentuan kagep debit tanyo le tengku dalam apa nuraka getem semebut anak tayo padum payah tabayu aci ulai yang naya tu tak kuat nak pakai kenan tiga go. Ci semike tiga padum. Cocok dah bayu si juta si bulan ke debit dalam neraka. Apa rukak tutong hae dah tim pulam apa neraka. Cocok dah bayu si juta ke tengku. Watai nak kena nak cocok nak bayu biar dep. 20 ribu gila kali tengku si bulan lagi terpah nak jo babah boy. Nagata ba talong? Miyodok na nagata na kuto apa katali. Kopgan akai gure-gure tayo na kala. Ya tanpa tersadari itayo ta kero kita pidagaknya tengah gubela kitayo. Ya Allah baik nepa solam neraka pekan anak gayang kau ketemu builung ya Allah. Ya Allah baik nepa solam kawanya dalam neraka purmoh ganyan kalung semua buat ya Allah. Ya ni kala gad akai dengku. Ya baru sadar ke dia malamnya rupanya nyo hikmah na dengku lang kampung. Maka kampung dia menyuna urang buat na dayah lu kala tayo nyempak patagonyan na dayah masyaallah luar biasa. Ya jo nu dayah. Idza mara muta'allim ala qarya yarfa'ullahu al-adaba 40 yawman mimma qabri tilkal qarya. Apabila lewat urang buat dalam tabah kampung lewat ceru lewat tunggu nyen kepinah ada 40 hura oleh Allah Taala lang kubu ubena urang lang kampungyan kubu-kubu lang kampungyan pre ada 40 hura gara-gara lewat anak min buat apalagi menyolang kampungnya cit nada ya inan kamu buat ada apa urang lang kubu pre total tu kerau di dalam nyona jaringan wifi main Facebook dalam kiamat. Nyo kelebihan na urang buat lang kampung. Maka hadirin yang berbahagia, malamnya kelebihan katanya walau tapuraya malam nisfu sya putar kelebihan nisfu Syaban. Hanya sebab malamnya malam kejadiannya maka pakai sepegahnya. Dalam kitab An-Nawadir bak sabah malam Nabi Isa gedebit tengah malam. Gedebit Nabi Isa tengah malam. Seput datang ku. Karena zaman kegalaman listrik